Ni wirigiro bwakwa murithiria wa Meru TV ntukweku nitete na mbere boya iri njuma ya tariki 16 mweri wa 5 mwaka ni wa 2025 kankwatwe ni nteto cia Meru TV muthenya beta wa Tirimbabu na tukiambia kariba wondi ya kiguguchwa icio mbunge kia Tigania East ibasi umiriti na kuwa boba tekwenda okolea ya Kawira Mwangaza ntere ntuku ya kiumia arapo gwete Kawira Mwangaza rirare ngavana kia abatethia nakyo mwandiki wetu wa nteto Handans Muturia wa Thirinja katwambiririe na riboti Orire ora waringavana wa kaunti ya Meru Faith Kawira Mwangaza tumirite akethera kireta mubango yoke okola ntere cha kigusho giciombu Tigania East na ndia kariba wondi bachumirite na muthuro na kwira Kawira kola kinyithe makinya kuntuku baki obo bate kwenda okolea na baisazo abura betithitu na mbere ni atongore bo baki nenkania mukana kiri Kawira atega kwithire kinya kuntuku akona bra mutangangone ngari ne monki tokae ka thingu tu agreement ko Kawira to windane ao wanjara kwa njara ko chiongo na tutetegeria na inya thirikari yethere itote ya thirikari ya Meru County na thirikari ya Kenya batu Kawira oke ya thirikari otwelethie tiangasi tutetegeria nya twalo tiangasi twako watanjara nonto batu mendeleo ya kuremerete iyaronegere kiuswa Kawira batu tukwekiumia tuti ukwenda kiuswa oke ya kwithira Kawira ngoira twawikire tokuringira kura cietu wa ngavana tuono kuma nthu ukuma nkoma mwananchi awatana na MCA na mtu awetwa seneti twokura ngoira tothai wina ngoi cia plastiki ngoi cia plastiki tutita na roembe tutita inana sumeno tutita inyake mindro ngoi cia plastiki Kawira ntukwe kiumia tuiwatana ndwara u tuciike ka ndwara ucoke wi mukune kwenu tueterete yabone go otentu gyo twangangia Kawira yo muoyo yotereta thine ndumo choko yoku yokamakinya ntugakwenu to muntu wothe ya na wore Rwanda tethi antu ba Rwanda reka na batu reka na MC wetu amuchubura renge na mbere ngo injia no toimukoro maendeleo ito mwailetia na medho na ntuko kuoke ntuko ekiumia weya tukona we pamba tupamba weya nangari weterete mama okeya ndi mwagoro lakini kukuria buru ndera turaibiru ati no yete kiuchwa ituraibiru tutiwiritwe na twena uchungu na muthuro ndene nkoro cietu niguo loi na tore aturinganirite akuru na ekuru tukiwa akatukwa warning ukia kuya kiuchwa utwata kipindi kina gyoka mutuma ngavana ora mweru turerwe itwiririte akatutanguine na MCA wetu wa kiuchwa na nande atukuromba neti yo kinene weithoite na araburi kanorie na rorithite ng'ombe ciaku kanorie ngwine ciaku wendu batu kiuchwa tutikwenda wiyo tuthukiria maisha yes gavana urari kuo mutuma ntwethingia ya kabobutiania karibaba uite kwina thiri kaunti ya Meru kuma Kawira Mwangaza kumba kwithira kiritwetine na bati kwendethira kibaretera serikali cia ringi kuntune ku baki murana ya tongore bo kanya bethire bakibaritira ngui Kawira akeya kiuchwa ukithangalania na nathangalaniria ria mutumeya utuma loi bo kwendea otumbo ni na njara engabana weto mwero loi bo kona na ramberia ngwe ibo kwenda ritangwe atu torua Kawira kethira webenu wakinya kiuchwa ketu ibo loi Kawira kethira webenu wakinya ko kiuchwa na okeya golo wakinya kiuchwa ketu nonto Kawira no kuanda tanwa kinya tuto ko wanda tanwa tisawa nonto bato shumburira MCA beto bara wawira ne bawonka wenda kurania bokorania nabo tesawa sa loya ntobeto nende tuto kwira buru manto yaku aweye kigochwa want utima endeleo totona roi totona kinyate sibitare bitona ni condom badu mwanka thai wathanine bo mutuma ngavana mutuma na kwaraniria na MCA baetaniria ngavana mutuma na kwaria boya wa badu the former governor kethira ko kwenda kuya ringi no ku 2027 ugeya wetu kuja lakini ground itaongea kana tibwo loi ground yetatia ikaria tuwe governor tutio kuthura the former governor
tue mbiroro atue watu wakiocho wandi tweza watu tere yo mbiroro kato mbiroro ba ndio to kwenda ba tue na to tere yo mbiroro tore anto sawa na tore anto ba thomu atu bitu enda imaendeleo bita kuromba rekana ngabana wetu mutuma nto ebinge mwe kanya rutere wa merongwe MCA wetu kanya MP wetu kanya no nto warema omeiba tu ngoto toka roa we bona ndiyo ndizi hospindi osia to mgindori okenda ndamu yote kakiochwa tangira mamo no ntondro ekarowa kwenda na bode ndro eta atia ekarowa kwenda ndro eta atia ekarowa tukuma mamu arazurwa tutamona kiocho nyantuko emwe inye mo buru yongwa na myake le ko vira ko ngore ni bia yirete ko bia yirete na batu te kwendo aswa tutte kwendo gacho tu batwe tutura kuibwenjira bamuvara tuibwenjira baburi anjira bonkobo ni tontote ya kiochwa indere ngoro yete kiochwa batu ende botokuwa mama ngabana tabazale kezira na unkobo urwo no atongerwa nyonto elia we ndo na atongwa Nkiripoti ya Meru TV kumatia nembe chanda Msimuturia wa Dhirinja. Nkatho cia mwanya Adams Muturia wa Dhirinja nonto ubaribotu na njira inkinyaniru. Tutana mbere na nteto cietu cio walika Muguna Mbabu CCM wa Kithomo CCM Elias Murega nibakinyite mitongo kutega ilabu birabi kwendea nchobi kiutate na watho. Araba waete nchobi ra ikilokini kaita na kinya kuinga ilabu binana. Yabreta kumethoni mwandiki wetu wa nteto Jeff Wagituma. Nyuma ya bamwe bakari kuma mikumbune kumira na kugamba nicio ire nyingi kiri tauni yeje gukira hoteli muthenya Jonarwa maabitha kuma thirikari ya kaunti ya Meru ni baumirite gutega untu bubu batongeretwe ni Mbabu Muguna CEO Rico Bond minister wa Nthuki Mbithi na Michetho Elias Murega wamwe na minister wa Kithomo kwa kirimba 17 timu eje ya tigaria mba inyanya irei committee standard chionde na wicho ikenderea gwita ngugi iwinge kenda tukwinga with immediate effects gecho ijere tauga ndagitari eje ategeo public health one kedra chiabwa imwe tureta tukethira ichi na mita nyuma na nikumamaniana kwa umwana ekurukira kiri arebi inge tukethira otheru butikung'ana inge iga corridor na kurigaria turiona na twimenyithua ati rira inspection team ejete muntu angaga kuromba guntu akathithia gukathongoma mono akaewa baruga kuma uachokaga koridone kwenderio nande tukithira ontu bau butiumba gwitania nkuruki maabitha baba ni bagwatite nchobi kathumba chikurukitie kagita iria na ruga ya kimonimoni che expire inya chena nchobi che expire mwaka ja 2024 na no ikwendwa inge che expire 2023 na no ikwendwa kwau no monka mtojou ajokirwa atua athatha ni kuinga tukathingatana nwe nontu bwa kwenderia antu gintu poisonous kiri bara nabo bethirite bakendia nchobi iji batea ibaruga ni thirikari ya kaunti ya Meru operations cia ba itirethirwa cia license Meru County ko yo ne bateri kwethirwa ikimenya agencies iria ciina enforcement imenya operation cia more than I think wa 5 iro operators itina license na you chonde touga from immediate enforcing officers but take action anybody who operate atina license that is illegal na ito condemn na to tolerate as a county government ko mbere ma you chonde action igatikirwa bau bonde bakirikiria baruga mutaratara jojo tugeta kona chonde cha kaunti ije na kinya kuria maabitha bakethira bagikirwa myuko ni ene irabu bibi yo kuringa thimo ukiuga na ndi tukabire bamwe
ntikwenda kugweta marietwa irethirwa iyuni ndi waziri irethirwa nuri kunare eguru ukagitoringa thimu aginstructor the junior officers akiugaga bukaingeze tigana yeze akuna manto open diogene oto agita diogene kowe ne bode nara bari barabo tuthikira urethirwa igwo gwita biashara uri omwo o county uri omwo thirikari nene manti zauza ndowe wetethire kethira twaringanira thimu aja ko kwambiria eguru gweta mwanka ndege chibo ukagita muntu compromise sheria igintu kia mbere na ukagita muntu compromise youth beto bakwe inchovi na tenturene yake tuitite round the whole county kou o kuiba daio tuthigiritie kana atuangaliete KTV tuiyete round the whole county na in case tukaumao bokaibwa kwe mtu choka kurura bas itoinga please wena namba cheto turingire nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam sana Jeff Wagituma nontu bariboti na tongeria na biashara kumacharia ni betekirite kuri ogoti nyuma ya kuria kaita kara ya barete ni kuri abu ni nyuma ya kubwithia musemanio na tongode kumakiri thirikari ya kaunti. Patrick Wastela na wikira kirore nyuma ya akariba ntere cia charia kuithira bakiuga batiri ogoti kuona batiro na gaotethio kithirikari rera kurukire angabana Kawira Mwangaca na ndindi bathithitie gikaro na thirikari angabana mutumanto ethingia gukurukira tongeria thirikari neiji na kuga na ndindi bete na mbere na kuri ogoti na bethire bakirigira witi na mbere ntiriji oni mbita wa Simon Kaburu mu biashara ga charia mbere tunakwitira muno atuga tumeri sore no ntukwa ura turadira tuna musemano jo muthongi sana igoro nuria turere kaniri ye batwe akariba charia kamitire thurirwe nikienda tukomba gukara na tuteganira mantu mathina ya charia mathina jara twakinyirie methene ya county na twaria buru na tuga tuthithirwe charia kulingana na uria thuki igoro turethera tuna musemano jo muthongi muno na CC wa trade amwe na mheshimiwa wetu bwana Njuki na twakurukia buthongi muno ati maendeleo jara tureteri na twatarirwa jo na twajigwa na CC ya turomba itwetekerie kwithira tukire agogoti kenda thirikari njeru yomba kwithirwa ikithirwa twitaniritie nayo turetikiririe na twauga narwo thainya tuketha tuna mucemania ra thokone kenda tumenyithia akariba charia twetinde tukanjiria kuria ugoti na tinyanyambo ile ya sesi narangirene nacio eria ba biashara nteriji ni bethirite bari na igita rito kuigithia akari akuona nyuma ya mucemania jojo wangwataniro ni juithirite yukithukirwa ni antu bangi bara bethirite bakienda kuorio ntubu itwarikanirie batwi tutire access kana license ndene tauni ya charia lakini muthenya jwegoro iturarikanirie na thirikari ya county ya Meru that tukambiria kuria nontu bautwa promise na promise iratonya kibatwi twetekaniria na thirikari nontu bwari gavana wetu ni reverend urorejire kunderiva message that maendeleo yetu jageta na mbere ni reverend Karo so mwetururwe magutoa wa murungu batu twe committee ya sharia kanta uni nde mutongeria urandirondi tutemenya kurega na nandi turabangite uria tabi muthenya jona arua uria tukaria na abiashara ura tukambiria lakini mushemani ijwa njai kirwe ni hooligans baute antu basharia ni mucemania banjakire mbere batwe tubanga ura thirikari turarikaniririe na ikyo tumire kugia na ndeto na arua ya spikes sikama to cita na antu barabejire kuhigia ora kuthithikire so atukwira thirikari ya county ya Meru kuhukwira ngavana wetu ntuithingia batwe tu committee ya sharia o musimamo jo turaririe that thirikari nite na mbere
kukorect revenue ndene town yetu nao batutithire maendeleo katukua no yu msipango yetu na ibendere bwega. Atongeria baba ba biashara ni bethirite bakithithia muchemanio yungi na kuga baba gita na mbere na kuria ugoti aria bameneretie antu bana baria bakuga nibo bakujira akari ntere cia charia batikeje kuithira bakiria ugoti akuma ntere cia charia guku ni wandi ya Mwangandia gicigo mbunge ge Centriment ngikujiria ntatori to wandi Patrick wa Stella. Na kariba ntora ya Juruta wandi aruri rwarere cio mbunge Kiamburi ni bonanite kuria kwanirwo kuono ntubote yanirwo ni thirikari ya county hamwe na thirikari nene kiwiti na mbere haraba kuwabatia na stima na kinyaru irutheru rwa kunywa nende ne bakuromba MCO hamwe na mubunge kubalikana yabretu komendo ni mwandiki wetu wa Nteto Mwende Olaibone. Akariba Juruta rwire rorera ni bakutheta nontu bo thirikari nene amonere kaunti ubatayanirie kuntu ku bakiwa babateo na mirandi ewiti na mbere ya stima roe kana kinya ndawa gere sibitari cio untu bakuotewe abona kinya nyuma yo kuroka kainda kuringa kura rutere rwa Juruta ute stima twena cio na ikinginya bia wira miaka nenda rundi mwanka thainya thimu tutona bio chanja tomba kwari kinya ndeu njebo mbere ndeu mbotaunini on kinya na bate kuthithia omwaki bara baingi arimo betindo bachokinjira nonto mwana ationere bia kubuethia nini bia kubuethia omwaki mbara bagura mauta kinya maguta yango totekinya ele ya kuwatia ntandekera ende MP tuigerwa kiao Juruta dispensary kuna transformer antu bara be within area eu batathimirwo stima na ito kuigwa nange iba kuthimirwa jakonyo iba kuthimirwa stima inde batu transformer twene au na tutekuja kuthimirwa batu itweta kilomita 1 gucwa ruji no nturuji rwa tukuya iru nonga ruji rwa sepa na tweta au kilomita 1 tukiona ruji tubana antu baere antu barasta ana beto bara marasta tiku ikwenda utinyosi kuma gwetaro ire chiringi 200 koje 200 utata kwa nyondo chiringi pepte tubatu na ngogi nyingi otubeta tugita twinenya tunduka twakakite ija na ugo tumba kwa twinenya cito itaera ngogi na ndroje najo teroje twena ruo mwanka thaito tarita ndroje mikongo mama maburu mtojo kabisa ipana ndro ibwaga nonto ito konywa cio lakini jau jange cio jorerio rato kuigwa ende ipana ndo watu ona no kue ijo twaja wana au ange wa wethera inge ibwaga tonga tokauga family planning ne bui uate abuere ake boneria na boba thithio wa kwena sare ndi mto mwethe buru lakini nyoke thoi na kasaruni gaku otitethio no ntote stima Anthony ubarira thina biongo mitundu twene indi ethwa na mbi na rero mbareo kire thirikari ni otie Labour balika na witi na mbere ni kenda kinya baba kara ya Kenya bangi koro mathikare ikunandi ni utegere muno mantu ne stima mantu ne aroje ibambirie kumenya dispensary Juruta nare gaita roje no ntwitwije dispensary gwekeja kuona roje anto bara be within area no nto ne kwenda thine roje ba kuona roje ni nkuromba county u na national aki otoke otegera project ira ne chicha stima na gwikira kwena ndegiro akigwata sijui nde wancho ribona gwikira ona nde nkumuromba buru na nje gitio MP wetu na utegera aguo nonto nange na gwikira lakini atukoromba watu na utetheria aguo katikati au nonto utiki katikati akario karaini ndunjo mana Juruta twati katikati au kwa watu wana stima mante yote namba karabwega turiuga kinyete rwakawira na retere mutumano we wikuthai public participation ira twathithietie mantu jara jonde itwakurukitie mantu ja stima twakurukia mantu ja njireu kwa bagatutejaniria itwendere na kwa jange ja kuthithua jara jatejaniru ibatu itatuthithie public participation ngi kenda tuga thina cietu gavana tokuromba bonene monone shimarere nene tothikere itorotere rwa Juruta itumiete mono na kato kumia kungwa ekoronda kwera rasta ni ira korere kato gweta kwenjwa na araroire na beto nyarimo bareta baona intumi bakona biefane nonto batabiona ko ituretore stima kuntu reporter Meru TV kuma roire rwarera giciko mbunge Kiamburi mbita wa Mwende Olaiboni Iboya Mwende na tutana mbere na nteto cietu hakiaria Isiolo minister wa Karibu ndene na wathani bwa matora Kipchumba Murkomen na witekaite ne kantu ku mwanja ibande bikethira biri kunenkanirwa boni nyuma ya thirikari wika mibango ya kwana Nkuluki Murkomen na witaeta na mbere wika ukaria thokone ya Isiolo kinya kaita kasiasa tukikuja mpaka huko mashinani itakuwa rahisi sana kuregister watu na tayari documentation na information yako inaenda straight kufikia Nairobi.
Mnajua ya kwamba saa hizi inachukua tu siku 7 ndio kila mtu apate ID yake. Only 7 days. Lakini kwa sababu niko hapa nimesema hii ichukue tu siku 3. So Tuesday, Wednesday next week. Kesho Monday, Tuesday, Wednesday. From Wednesday next week mkujie ID yenu. Kila mtu ukujie ID yako kwa hapa. Hii kiisha saa hii ukipika picha tu kwa hapa inafika Nairobi directly. Next week Tuesday, latest Wednesday, you have your ID, you take it home. And then now you can apply. We don't want a situation in the watu wanaenda campus, wanaenda college, they cannot apply for loan kwa sababu wanaambiwa hawana ID. Kila mmoja akuwe na nafasi. Na wale wana apply college, wanaenda safari ya kwenda nje, sometimes wengine wanaenda kusafiri, tunataka wapate nafasi ya kusafiri bila kupata shida yoyote. Kwa hivyo Isiolo mubarikiwe, tuko hapa kwa kazi ya jukwaa la usalama. Tunataka kujadiliana na wananchi kutoka county hii, kutoka sehemu zote, chiefs, assistant chiefs, OCSs, wananchi watano kila division. Tunakuja pale kuongea mambo ya insecurity ambayo inawaumiza watu wa Isiolo. Mimi nikiona vijana hawa wadogo hawa nafurahi kwa sababu nimeona sura zao zinang'ara. Lakini kuna vijana wengi wameharibiwa na madawa ya kulevya. Kwa sababu hapa Isiolo tumekuwa na watu ambao wanauza madawa ya kulevya. Na nimewaambia askari kwa hapa, tulishaanza mambo ya inaitwa crackdown. Na tutaendelea na hatutaogopa mtu yoyote. Kwa ile crackdown tumefanya hapa ya operation Ondoa Jangili, ikiwa ni mambo ya madawa, tumehakikisha tumeshika maafisa wa serikali kuu, polisi, wengine ni county government officials, and we are not going to stop until we protect our young people from these pests that want to destroy their lives. That is our responsibility to make sure. Isiolo is one of the most cosmopolitan towns in the country. And we do not want that cosmopolitanism to be used by interested parties to come and destroy lives of young people. And I have also told your leaders that even as they have political competition, we want Isiolo to be a peaceful county. We want to make sure that everybody can ask for their vote and campaign in an environment that is safe. And we are not going to condone any leader who is going to mobilize goons and gangs to fight another leader. We will not stop at anything. We will do everything humanly possible to ensure that our people are protected. And we don't care about political affiliations. Ours is to keep our country safe, and we must do so because that is the job we na uniotwekira katanta kiri nteto cietu katho cia mwanya kiri baraponde pombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwenda kaita katho ngi kayuri ni thari mubi murungu mweninya bitawa Teri Mbabu.